Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yeki teman-teman. Di video kali ini teman-teman ada ondel-ondel bagi-bagi takjil. Wih, mantap bener ya teman-teman. Kudu dicontoh itu. Tapi endingnya seru bener teman-teman. Cus pada penasaran pan? Yaudah nyok lihat aja di videonya. Assalamualaikum, Mak. Lah si Mak kemana ya? Di rumah sepi amat kayak kuburan. Wah, ada minuman boba tuh sama Taiti. Banyak benar, punya siapa ya? Pas banget, Aye lagi aus banget. Aye minum Hai, Tang. Hah? Mau main di seruput aja tuh minuman. Emang kagak puasa, Tang? Yah, emak pakai diingatin lagi. Padahal tadi Aye lupa. Kan kalau lupa nggak apa-apa, Mak. Lagian minum banyak ini buat apaan sih, Mak? Buat emak bagiin ke orang-orang, Tang. Buat buka puasa. Wah, Mak Entong baik banget ya. Lebay si Entong mah. Bruh. Mak, boleh gak Entong aja yang bagi-bagiin ke orang-orang? Iya deh, Tong. Pas bener. Soalnya emak juga ada acara bukber nih. Yeay, asik. Oh iya, Tong. Jangan lupa ya. Nanti pas bagiin, sisain atau biji. Buat Entong buka puasa. Iya, Mak. Bagiin di sini aja. Rame nih kayaknya. Ayo, minuman gratis. Ada Abang Baso nih minuman gratis. Buat buka puasa. Wah, ada minuman gratis ini. Huhuy, makasih banyak ya, Tong ya. Waduh, makasih ya. Ya. Abang Balon, sini minuman gratis nih. Buat buka puasa. Alhamdulillah, makasih ya Tong ya. Ya, sama-sama. Pak Haji, ini minuman gratis nih, Pak Haji. Buat buka puasa. Alhamdulillah, kebetulan bener nih, Aye lagi bawa pasukan banyak. Teman-teman, ada minuman gratis nih buat buka puasa. Sini. Makasih ya, Tong. Alhamdulillah habis. Tapi Ayah buka puasa pakai apa?